Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Nedostaje ti motivacije? Pripremi ovaj čokoladni kolač za lakše učenje. Svoj omiljeni namaz od lješnjaka iskoristi za pripremu jednostavnog kolača od samo 5 sastojaka koji iz blendera ide ravno u rernu. Treba će ti otprilike 5 minuta za pripremu, a ostatak će posla odraditi tvoja rerna. Namaz treba biti na sobnoj temperaturi, a banane zrele i narezane na kolutiće. Zagri rernu na 180 stepeni, namasti kalup za pečenje. Banane oguli i nareži na male kolutove. Ubaci sve sastojke u blender i blendaj dok smjesa ne postane glatka. Prelij smjes u kalup i peci otprilike 50 minuta, sve dok čačkalica kojom probiješ sredinu kolača ne izađe čista. Ovaj će kolač malo splasnuti kad se bude hladio. Najbitnije je da ga režeš potpuno ohlađenog kako bi kriške bile uredne i vizualno privlačne. 5 sastojaka i 5 minuta za predispitnu sreću. Zvuči savršeno, zar ne? Takav je i okus. Savršen. Gledaj studomat.tv, čitaj studomat.ba i pronađi ukusne, brze i zanimljive studentske recepte. Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život.